ebe trendy pa na trendy ni nyina no kire se we fa Yesu Kristo se ni wura ne ne kraje nkwa sesesi ade eye nyame adwuma na se evangelism no wode ne hu wuram no ye prophetess wo ba be jinkrofo afimponchirem ni ade wo be ya dai so ho adwuma wa yare bi ya to ma no se adwuma no wo ba be den ebe hihye ebe ye nsem bebre ye agrada betwa na no se sebi wo ba be bu nkrofo adi eye nsem bebre enti obetwa ni ye ne entene nka na watu kwan kakra woni Santiago wo mo ko delicious wie no woni Santiago tie mo na echi kakra ekwa abrochire kwadie mo ni kakra enti na wontie mo nka no oba ye no obeda ye no ensem a anase niema na nyankopon eda na di kyene sanse dwuma no wawura mu denti sesia no wonfa ne mpa bo ndi agbo wo bo mpa ye pa wada nyankopon eyi niema kyere no na ye ne nsem ne nyina ne se aya na mpempin asofo ne bi ebe tratra social media se bibia ni ho se waso dai pass se bi obi ene wo dai wo nantem srade na wo bo wo hwe ne kasem a wo pa kyere eye papa adum che bia se wo bi so dai nya sa dai so bi ne ne na papa adum che bia se sa ni pan marewia na pese chiw wo ye nya marewia nti na sa dai no ebe so hwe eni sankrofo na chi na bibi wo ho wodi sancheche na chi di sa asofo na chi a woda ho ana obi sebi ato yare bi anase waje okra afiunsem aje nkwa afiunsem eti no Naana Brown she nkrofo nkwa se wo bia manje bibia ndi na sebi sa niema na amononom no enkwa bia na enokra ne ma yare ne niema no ebe suem na bibi ewo wiase panti se wo bambo bia na se nyankopo su bia obesu afre no amana ba ho ba abo ne ntem anje obi andi se bibia ni ho na bibi ewo wiase pa Naana eneka mayentie numra ansa abianka yes simple on saka oto no bi ka cho say hwini wiase sister bibi wo wiase o bibi e wo wiase wate said ya tene nsema yehu ene de yehu ebi na bia wo hu a nka be hu se wiase bibi wo wiase mema obi na da ho memo bi ntu futuro ntu na ebi obi no owo maami bia wo di mano ebi obi no owo maami bi wo ba boso a wono no wa prepare ground samano ebi obi no owo maami bia wo ye niama protect no enu nti no sa wo do nkoto obi hu asambeton odo nkoto obi hu asambeton when you be yo ya and funny ama ni agro and funny ama eni agro me Naana Brown to me funny ama eni agro me se kutra kra twema me ti ase oh yes because me de nia me di agra and kenye me nie what am I say me de nia me di agra and kenye me nie Intino and funny many agro sorry waka usu daya sorry na bompae usu daya your directions we breaky daya no eye peti things bi na ye de hu nyame anyonyam but why on hu anje ndi why on hu na and ahwe ntumi hwi ni ohwi ni ubewu kofo wu odwe wa wonti ase oya less mistake obi beto te. Yes, pretty seriously. I don't joke with things, crap. You did agro. Why must you joke with things? Because any man no time. But so pa na wuna ma from maybe abetu na sibia niama bata basa green baller but so na bodam for particular bodam for no di wechi water but so na kraman obi kra but so na obi friend was so na kraman no me for look at this me sorry me no for my remember look at this ya toya rian cancer they two no fun sister why you dey oh meta so na me fa nya asem and maybe them copy your videos now church and them my me bisa say hey sister into no fun na we won it say o say ari me medical hospital so omo hu ade ko na ari me na etwe makoma
Nti na fe no metietie wo dreams na nam se no. Ma men fro. Hey. What to me at now I show am na manifest. Twu akoma. Hwe eya na menti ase. Me na na mti e de. Ti na me kan ni pese me yesunsun mu nipa. Me say kotere kra me na kotere twem wo manim. Me direction. I know where I'm coming from home. Ti me mfa mabrabo ni agro. Me mfa mabrabo ni agro. Otimase. Hwese ye ko China me so dan na etwitwa na mankasa. Ya twitwa nam no me hu nam kono. Ene ye de agu pan mu na yesi me obi se me mon soa me. Na me na me nim aduane ye me mfa nkoye aduane. Am se me edam be ni ko nam ne so sun na ntwinam me hu nam. Nam se nam be o se ni panam. Nam se wan nam. Enti wan na wan me cause Jesus. Tana dweno beni so temi no me bompa e papa na oni mu huntwa na tigare fie na wo ba betwa ho me mfichire na de sankosa se me fa me sorry bompa yankasa e reverse back sendaye that chena me family issue because China me ni hwe am the me direction kakara me bompa e Adiachi ana big girlfriend say me ba akoma mu ni din na ho ye akwa ne temperature no na dwono ma na am sfa no koma o kan am so ye dem pa bo techira so what ma say se memre wo sunsun ma kenam no meji akoye nkwan ka meji me di si da so awie they don't know they know mo betutu anoma ho dia bekire me se me mintu ni din ho du gana me se mo boda mo na enem ke kan ya mabom omo mbeke mu kem ene de me back case enu nti de pesa me cho no se ewia me from where I'm coming from me no me say me nam na ponchen kra cross me a me nam na ponchen kra cross me a I was me I'm walking in spirits. Bible say ye nanti wo sunsun ma ye nanti wo honam anim. Wo gidi o wunyi ni obibi wo wiase. Sa wo hu atowafa. Ye mu bi de ye de enim de ye na emu. Nti ye gi sunsun mu nsem di. Ye gi ye da ye di. Ye gidi se bibi wo wiase. Ever on to be mo bi kansam nta and ahwe ni ho and ayi wen na dien na de bia fear panic atena ho ana na be sorry na we ewutim ye kunkum mo sunsun mu ya hyehye niama no ya je niama sister na mo fo se Naana Brown me te wo kwanka social media no kwa ye kumi me da sese o twem akra